यहाँ पे आज उपस्थित हैं हमारे डायनामिक लीडर बिल्की साहब, ऑफिशिएटिंग एसेट मैनेजर। आज उपस्थित है हमारे एएसएम साहब, पांडे साहब। एसोसिएशन के लिए हम लोग यहाँ पे गैदर हुए, लेकिन इस साल हमारा जो प्रोग्राम है वो हम लोग 3 अलग अलग फेज में कर रहे हैं और आज उसका 3rd फेज है। आज हम लोग यहाँ पे स्विंग मशीन, ठेला रिक्शा, कंप्यूटर, डिफरेंट एनजीओज को मैडम थोड़ा पीछे आ जाए ना, मैडम थोड़ा पीछे आ जाए। Sampai ini bumbungka Roneriang Dosa Kanchanpurni Esa English Medium School Private English Medium School kan pai tomo belai ka hambai mar ho chini ONGC association borok no chuna bo 3 bai nok tangnani school no classroom extension planani bawi team ye chuna chua mani bawi belai hambai mar Pula no belai kena hambai margo sini ketangkai tono tapi hambai mar sini oro media rok no oma hake naikok lai oro tin onji sini bisini ke oma hake ST SC beneficiary je rumani ang belai kena nubunya tongthoka naikok jaka bunbagi ang hambai namo songo pula no sini agi o tawin thanai ST cell ni chairman sini dar Romesh Deborma tai apni tab tongnai sini shakti jamatia borong belai kena hambai margo tawni hono ang tini oma hake belai kena tongthoka ok tungro sing oma hake mamani bisingke sing ke beri hamkrai botol NGO sing omono mankha hingke sing sini jara nidi tongnai beri rongno sing takrinai hingka omono sing borong beneficiary kisarnai oboni yagulo sing tai bo sing kotor samutana sini kaisa wansuk mungtongo sini beri hamkrai botol di hingka motabo sing Central Baptist Women Society ni oboni registration sing ta samukrai tongo orobo sing borong nobo Central Baptist Association beri rongno sing oma hake ri takmani bisintike sing borong nobo subanai hingkai sing tai oboni bisintike sing kaisa kotor kaisa wansuk mungtongo kaisa awareness khlainai blood donation ni bisintike manghangkai sing sini tauni je sini minister tongnai rongno khanang talangai jamakan kaisa khlaimana he wansuk butongo ambagai omma hake norok mani bagai yang belai tong tong belai kena hambai sini jeta do komiti tongnai rongno SDLC je project na hare omma hake norok bisibu rom omma hake mani riksha rok khutung rok tin rok salai mesin rok omma hake roman bagai belai khanang tong phogai hambai ma yapar asmen banyak muka an mungke bodolok smida to halaman khangka tabu para rogo thangene mairok kama ko sugoi ma kamel rogo kana age to cycle bai sobrai ma thango abong ko thala ko berawai no 2-3 mon rokana chalogoi mai su makta emang tini o thela mani ning saksang no bahai ma tong ha saksam no markano ma tong kha kucing kha jagi je ase ha indo dunia ko ni cycle bai kini mai sukna nangmani tahu kesal guna langsung mangka. Darah keboran saja. Angke pek pergelan. Darah muka. Anbung susan tidak berma. Susah ini sih doain justru kasih kita di project di bagai apply family maka kita tokoka. Hai pano sente bo sini ada project usul itu sini tadi ketemu mesin langi cuma bagai mana bagai lagi hambai. Sini office sebagai partner kayak office sebagai editor macam kompan. Ini je mama ketemu mau banyak rekam kajian wansuk dong. Sengabo tadi cuma tadi ciri di borong tadi cuma gabo dong seng aja ciri biro tujuh biro para orang sekali geseng mana pisi sa rangu geseng pisi mana ambai gabo bagi ciri tebo kaham sentang lah bagi tahu semua paling center kai cuma gabo ketemu mana beseng biro tadi banyak muka ane bungka es made borma ang pilawo sini je media channel ini sini o program khai mata phainai coverage ni bangai ni rok gadal phai bangai ang ani khapang yogoi sini ONGC Tripura asset ni ngai te All India SC/ST Employee Welfare Association ni ngai hambai marumo te hamjak maya pharo sini ONGC sung sudar niwa hydrocarbon gas
exploration te mining thok gas ti khlaiya omani loge loge dofa hamkhrayo bosini yak tongo tani homale thaisingo sini bidisap sini tangphang okra saiklang khangka Tripura ni lukurok ni sumabang sara sini WNGC operation seng khlaiya WNGC operation khlaiwo drill site khlaiwo koni loge loge luko hamkhainani bangai rang sophai oke omo kaise agency sini All India SC/ST Employee Welfare Association honoi ani bumung Shakti Jamatia ang orne chairman tinio seng omoni kaise samung yak bara seng yak nakha nirok nubai khana kami barok nok luku rok kroi borok rang paisa aje thaniwo borok no seng isa subalaiwo bisi brungno tinio seng sini ya pho seng lukha sewing machine Schedule Caste 54, ST, Schedule Tribe 45. Get Hela Rickshaw can 15 ST, SC can 3. The computer desktop in NGOs Rokongo, kami rogo school doran kanero, borok nabosung rogo, kaiba. Kita kutung sini borok ni belai ke nangkuk manis sini meng rinai risapak nani kutung NGO tongo borno musung kutung 60 kilos klay kaisa NGO sungroka teka sunroka GIC school borok ran thai tongo Enlightened English Medium School hina yang dos dabe khago sini kubal drill set ningan abo borno musung 140 pieces sung borok borok school tanggoi sini luko hamkrai samang tang tongmani banggoi ke sini ofan kha SC/ST component plant fund of fund ni bemeng orang seng bisi mama ni nopti winai seng luku hamkrai niwa samang tang tongwa sini site of mengtonai sini sakter mengtonai bus kang robo table seng luku hamkrai wa yak ron bangai aswe paya seng diniwa seng khanakha sini tangfang okra bidisap saiklang thamani drill site gana gini wo kewo jodi affected mengtonghake sini samang tangmani bising tui daralai mengtonghake borok nobo seng subawai tonggo bani bangai ang omon message romo sugo Tripura lukurne thanigo sini WNGC sing je propana nero bai tongnai nero bosung bai tongjadi sini samung tamung tingo nero busuba bai jadi omon ane kobok mong bani bang hano hai hambai maro nero divisional panel no sini All India SC/ST Employee Welfare Association ni ngoi nero getiniwo o program no coverage kana phai bang balai ke hapang yogoi hambai maro